is Chan Matthew Cyril, and actually from Kitgum district. I'm a secondary school teacher who was born in 1980, the 14th of Feb, and now I am 39 years. I'm going to give a brief chronological recollection of the war in northern Uganda. I think it is necessary for me to give this aspect in the local language. Northern Uganda, New Uganda Matung Kumalo, Tie Ibudlobo, Mayang Muni Utara Boga Ki Ulaya. Guloyo, the Chakem Waga Alibachiel Miaboro, Kipiara Bongwen, Wiangwen. Nioka Guno Lord Ken, Nenda Bongwen, Medueme Apa, Magalibachiel, Miabongwen, Kipiara Bichiel, Wiareo. Pekit me Lord Lobo mo berutie Paul Kare Muni Mutelo Uganda Kar me lodge Pamuni Kukela Popoka Marach Makun Gomio ni Jo Matung Kumalo Northern Uganda Kamawam Pokwa ye Kichogi Mon Makiluni Kea New King African Rifle Mapol Ma Muni Utara Mwaki Ulaya Kun Giwaka Kereni Jo Matung Kumalo Kum Gitek Gin Twero Lweng Tok Gin Maro Lweng Mada Sio meo which enone uberutie Tong ma Uganda no Lord Ken Tela Uduiching Del Chol President Machiel Ubero Milton Obore Ma Ubero Woodlaw Maaki e Tunkumalo Inge la Chien Agwenya me Lord Lobo Berutie Luenyo Chake Ki Nubore Ken Ki Kapaka me Buganda Ma enone ukelo to pa Gamente Pakabaga Mano Yetie President Kun Uboreti Prime Minister Ubininge la Chien Amino Torgamente En Bena Aitung Kumara Ma Uganda Mano Muni Utaro Chogi Ma Duong Mada Ilweng Pimeno Ubore Dogo Dugu Chien Nge Tora Min Bene Machelo President Niyo Kam Inge la Chien Dul Pa Joma Aitung Ko Ping Ma Uganda Kuchao Dula Dwi Mamegi Metor Kamete Ko Bore Inge Yeme Mwa Piera Boro Makon Gen Ge Wajo ni Yene Po Warati La Telewe Dui Ano Ni Ubero Yoweri Kakota Museveni Ma En Udonye Lum Mwa Piera Boro Bechel Ano Luenyo Matek Mada Kuni Nge La Chien Kwanyo Kare Ni Mede Ke Bopoka Me Kakama Beno Donye Kum Kamete Ko Bore Museveni Kadwi Meluni NRA Kuto Gamente Ininde Piro Abichiel Medwe Me Achiel Mwali Bachiel Mia Bungwen Ke Piera Boro Bia Bichiel Tek Gamente Enini To Dul Lumony Mapol Mano Gengi Aitung Kumara Ba Uganda Guringi Medwo Pajo Piena Nego Bero Ki Luoro Ni Kidma Museveni Do To Gamente Dok Eno Bero Dana Matung Ko Pengi Bikelo Cholo Kwe Komge Maguringi Gu Dubitung Kumara Ba Uganda Chigo Yubo Dula Dwi Matetino Mapol Totwal Ikin Lo Tela Dwi Egini Ubero Dano Machalo Kilama Part 1 Bero Dano Machalo Kilama Part 2 Bero Dano Machalo Ubuo Bero Dano Machalo Men Maduong Mada Ma Gubero Idul Matetino Kungi Yupe Nimiro Dok Kato Gamente Madit Madong Museveni Kere Kampala Ento Morki Mot Paul Dula Dwi Eni Mago Chere Lumi Guno Luen Chere Chidokotek and Paul Gi Karmagi Lungo Pi Porlok Guchako Dugu Kachela Chiel Pajo Mekingi Dano Machalo Liel Pa Retired Colonel Dodge Walter Ochora Bero Ginjo Mudugu Gang Bero Dano Machalo Liel Pa Okot Wilet Gudugu Pajo Chi
kong la tien kuch mone man no nok otemo bedo tie kene ga pier aboro wie abiro ma bine pier aboro wie aboro chot du la dwi ma chiel uchake ma kiluo nye ni roma won mala tela ne obero dano ma kiluo ni Severino Lokoya ma eno waja ni eni mero telo Uganda ma lupe ki o paroma pa ma ti buk maleng me Bible Severino Lokoya ma en chako lweny ma mege pole obero ka lwenye bero chalo lweny ma pe lweny ma ti ando lweny ma chungi kum tim ma obero jok pingone ni en yogu yari mo ma ke terogi miyo jomo donye lumbot en chamo kun gidwaja ni kay chilo lumoñ pa gamente ma dong ti loche ki laliling chi moj ne godano kun kay tika lwen gi biro gi wote ki eropi ni gitika lonyo lobo ben maleng ni woki bal ma papan ma dong dano pero ka timone chi o miyo e kara ero ni benem latin nyako mo ma de tidi ma kiluonye ni Auma Alice eno mero nyeni la kwena ma no pero la makrech I do kulu me Nile ma tie ko ping me lo bacholi kun pogo lo bacholi ki lo mo dok tung ko por cheng me kulu Nile la kwena ubinu kyo chako wacho ni en ino duan ki bot tibu maleng ni eno mire la acholi ni woki lweny miro en tugamente were en tel bene lobo Uganda ki kit machiek me buk maleng Bible wajo chui kom oapa chila kwena ubedo ki kero me choyo dano nyume loko tampa dano mapol me dugu bot en pien uno miri pa joma tung kumara furu pong matek ni umiru gien gidore to le tela chimeno mio dano mapol ma gingeo ping ma bena go kwana rom mala mal jomo kane lu fonye mati level me lu fonye I senior jomo kane lu fonye we university bene ki dano mo tiro class bichiel be senior primary yu donyo maduong e ko la kwana I tam ni miru gen gitu gamente ma mo donyo ko la kwana beru kamini ki ponye pe karma cheche kuntero gi dog lweny kom gamente madong ti loj gamente pa yoweri akota Museveni meno kien ga piera bor ga bero pe bora bor gu a ki wot gini me chero katoro gamente me Kampala kun gi a ki tung achule ma kunyao ma ene tie Kigum district ma chonne area me pade chi go woro ku chero lweny me achiel mo bero lweny ma rach dog ma lit dog ma dano ma pol ko go wenye ye obero ikona kilak kama lumon pa gamente madong ti loj go rata ki lumon pa adis la kwena ma dogo adwi chawa ngwen me odiko me tor gamente ikona kilak lwenyo bero tek ma lwenyo bero kuncho lumon pa ena re beno to ma duong ma daye lumon pa la kwena beno go to ma duong ento lwenyo yo la kwena oloyo ken lo ma mi wa la kwena loyo pien ubero ki kero me meta nyim ki lweny ki kona kilak u chero lera karama go lera ku mete ki lweny me chero katoro Kampala kun gi wade miru gen gi wok ki tung yo ma donye Kampala ki tung kunyao ye ma wo lera meno bero area pa kama iluni langi gen dog beno ko cho langi maduong bu mede komge ken langi bene ay tung kumalo mano gi bero ni loj miru furu du borgi ki ma donge bere loj pe karma laj ni chake ma kamente pa lobotara dong ko mi loj bot del chol chio mio gi woro ki lweny gu chero gu ok Soroti kaka iluni teso gi kwaye I Soroti
gin mo chero ci timme teso bene pien gin ai tung kumala me Uganda gu donyo mapol iko yub man me cher kator gamente i Kampala ma no gilungoni gamente pa Nyankole pien lobo Uganda no poketo twal i lok me kara ki lok me dini meno mio e kara ma gin go soroti tele o chako berutie i lok me lep ma miru ki lok pien teso dong gen pe loko lep luo ma wang na choli wa loko ka chel ki langini ma o kelo tele ma pol endo kare bet kumeno la kwena waya ni tibu maleng chwalo en riago me gonyo lep dono ngara chel ma gonyo lep ma mege maka nget mo ma teso logo ke lep teso gen gonyo lep eno ke dwa lep Arabic kay gonyo dwa lep Arabic hi gonyo ke dwa lep choli nyo lep luo ma dano weng nyang ento la kwena ki kume wajo ni kar magin nongi ok isoroti kiti umale wajo kiane gin kage cher katoro Kampala gin omiro gi chere ka gitika kato wikulu madit magiluoni kira medonyo de lobo ka Baganda ka gino lo mon mo buri wi kulu kuno miro gin pagi cholo monye e kat la ling chigi cher gi to gamente ento e kara ma ko kara wi kulu ikin lo mon pa la kwena nget mo achel ucho lo mon mano go buru i wi kulu kira yo mi ojoni gu chero para gu o kama kiluni maga kama o kama lo maga matie jinja luenyo beru tek me agiki ikin la kwena ki lo mon me anare pingone ni la kwena no tie pinki di lung la monyara e gitie wi god chigo beru ka bayo recharge matek niyo ka uboyo kero pa la kwena dong pi duoro kome eno ringo ki jo manok ma no gulo ko en chigo chero chere te okono i lobo Kenya ento ma pia la kwena o chero i lobo lao e piera boro we abiro pe boro la kwena ulungo la tela mo ma dui mano chielo mere dano ki la betita ki lungo ni Joseph Kony Joseph Kony la kwena lungo pien pol dano pol waine ubero umin la kwena medugola chi Joseph Kony ki wit pa luo magen pegi yeni mon perbeo ikero metela waja ni en pe twero chero ka donye ko la kwena pien la kwena dago mamua en ibitelo dula dwine la kwena kamero hotel bena dula dwine loko mo bepe kio mio madong la kwena oket ki jinja gori Kenya i tunko malama Uganda dula dwi achielo dong ma chako nyeni dula dwi makiluoni dula ilemono luoni Lord's resistance hami magonye ni dula dwi magitika jemo e kumga mera mati lodge kungi wok ki twer pa Yesu Kristo karamam eno do itunko malama Uganda per bora boro nguru chako winye ikilobo Uganda kilobo Sudan mano pia ki poko gamente mati Karatum ubero ki kogo ni gamente mai Kampala ma Yoweri Museveni telo tika miyo kony ka dwi mati Sudan magiluni SPLA Sudanese People Liberation Army kitung chiel pimeno gamente mati Karatum utama miru gien gichak bene miyo kony kidula dwi mati tungo malma Uganda mai luni LRA meno umero kero pa kony chero la mal konyo chao beru tie ki mudugu mabecho dong mudugu matek dong mudugu matwero chielo mutoka yambuzi yo totwale kin kidgum ki gulu dong mudugu matwero chielo e karamo achiel no go bai gitiba ki mudugu matwero chielo badege karamam
winye ikina dwi me Uganda ki gamete me karatumu mete kony ogware ki Uganda chi uchero i area me tunku malo me Sudan tunku ping me Sudan area machalo Win Kibul area machalo Palotaka kama eno chero chi yubo kema ne madit ye kun en chwala lumonye chi Sudan gibinu gimako lutino matino mwaka gipole ni cha ke mwaka boro moy mwaka pawi abichiel madong twero wot kitiene ki Uganda paka machero wa Sudan ikine ka mayiro maromo mia dek mamenu eno bedo katimone pol kara ka obinu mako lutino ki area moni achiel tino maromo pa poko kingio abich miro nega bicho wek in latin mone bet pe ki mirimo medugo pajo kun witi nge ni timo bal ni ne omero ma balle bena no pere ka beni ni orilum ka chane umiru in chilok nyiu nying ma ini tiu kene nene gange mire wek ko chak nying ma nyen wek in pede nge ne matwal ikara ma eno mete ki long me chono mako lutino lumon me gamenta me Uganda beno chao tute matek me mino gwok bodano kon ulago wiye me chako mako lutino kwan pieno mako ge yor no gore la kachiel ikine chwalo adui mamege chero mako lutino kwan ki ya boge school panyira mati law ikine chwala adui mamege chero mako lutino kwan ki St. Charles Luanga College mati Kalon ikine chwala adui mamege chero mako lutino kwan ki La Cho Seminary mati Gulu ikine chwala adui mamege me mako lutino kwan ki secretariat mabeno mako lutino nyira kine beno chwala adui mamege mako lutino kwan kede ki wai okot Memorial College ento peo meti nyako nyege pingone wai okot no ti chok kitong dok mon ti ka gwako ne chawa weng kon ubero ka kupe ki dano mukene mabene gitieno gang pian lo ka chien mubero ka wera ni gil president machon me makerere me lunye no poga en beno chero bot kon me joining nyume donye dul pa konye ento kon dok ugamo poga ki yo maparwa ko poga ni poga ke chwaro ne cha mengi lo komen tinge la chen ukwanyo ko poga mu poga to ilum konyo mete ki lweny mamege ento lweny mameka kony pole en pe obedo ka kemo gain palomon pole en kemo civilian kemo lutieno ni yoga gamente me Uganda no ni gini do karo ka umukure chi ni chake mwa aliba rio nono gamente me Uganda o chako goro dano ikema mamon gwako ma umiu nying ni IDP New Internally Displaced Persons Camps no pole ichako ki headquarters me county ngela cheno bini county sub county headquarters kama mon miyo gwok dano bero ikema wek kony po nung kar me mako dano kundul pa UN ki miyo cham ki nane ni pen no dongo wa opachigi wadir mo me fu bena no dong pere lo me kina chama tuto bero tie matek ki bot dul mo apat ni woki deno cham ma dano tiga woki ye ni umiru ki polok we konyo dugang we dano go dare pachigi we kuju betie mai kin tuto eneni actually dul mo maginuna actually religious peace initiative tuto matek me kelo porlok kin tuto eneni obero dulma pejing kum gamenta mukane rudi mo me actually go tuto matek me nene ni
Kuyudugo pikara malach president me Uganda ma en beno bedo la muindok tie ki yeo matek ni lwenya ye chobo kuku pe obedo ka ye ni umiro ke lok niyo ka en bene dong wilogo kero gi matek kom en me ye ni woki nena lany ma down to wokere tun kumara me Uganda chi woki karamo en chako ye ni miro ki polo ma poro lok beru tie kin dul pa kony ki gamenta me Uganda ma chiel uberi area magiluni Tim Padwat ma tie i Balabek i Lamoa district i Tim Padwat ludiru ma aki ya chuli chalo Honorable Norbert Mau, Honorable Professor Maurice Ogeanda Tigu, the late Dutch Walter Ochora, gen guchero ilum weki nung yo me por lok ke kony. Karma guchere por lok ni i Tim Padwat, dano mo achel mudu kilum wajani madung por lok mero chake kino kala dit Vincent uti mano entila ko kony ubero kun woro ke kok ke pigwai le yak ki la tin aduya chelo pen da fon pian kilum lo tela egeni la fon ni la fon in dano longe ti log ni wan mi roda ko ka beru gang in do ti ko ngo maraj ci eno gamu ke la tin ni me bu be wongi u dok ci be jolo wi gayu eno an pedator da ya tiak bien anego dano gang watia obeo ma poyo wi anywele me lo ba chuli weng ni nek ma let muti me ya tiak ma dano maromo mia de ki wi ki nego gi ni na chele karano en la dit Vincent Oti ma en bene wora tiake yo telo wi na kala nyi ano ni porolok eneni uchero chi pe nyawo nyige lwen mete elare mede ki timarani kom civilian chilo motaka yo magu nego nano mapol mada kine wiapo ikom lele uchaya mano bero DC mekidgum ikine wiapo ikom lele Oriam James chano gora mano tila luko DC mano tie kalon ikine bero lutela dini benema kon chilo gi yo to twale padi mano gitie ka tememe konyo dane ka arma ping peti mabe gen benego kemeka wano meto ching Joseph Kony jemo chero chako loke ikarama lok dago berutie ni South Sudan umiro ki pogo dok lobo manyen madong adwi mano en gamete me Uganda miyo kony borgi makiluni SPLA yegi bilono lobo enini otugi chiaro kelo pego madit bot kon piana dwi enini tie gi winye ki gamete me Uganda pechwako tim maranyi makonti timone ikoma nywele me lobo nene umiyo kilungo porlo mario Juba madong iwangi anoni dong la dit me SPLA meloni Dr. Yak Mashar yana yober rital kun kimio condition matek nyo log matek kom kon me weko timarani kom civilian nyo kom rea kidong bene me dugu pajo kun gamete me Uganda timo kina chiel mabe mamiro man anywele me Uganda duj wafoyo ene me minu timo kisa lumugo ni kare nego dano kare pe nego dano kere ki maga nyo donye lumpiri keni kache ini kate ki lum kibiti mikisa lok mo magi kerne kom in ni woki ya dot biberu paga malok eneni ukelo lutela dwi mapol mada pajo kin giti ye dano machalo Sam Kolo kin giti ye dano machalo Banya Kenneth kin giti ye dano machalo Dominic Ngwen makumberi chane piano adoti kom en bot kot me bilogo umiyo kitiga piri kom en ki ICC
ente Uganda kama eno timo bale yeni petit code mo me la dui mo kera chiel piana ni gamenta me Uganda umiu ni woki parliament timo ki salo mugu ma kuchung ichike ene do golobo donc inge kato ching por lok mutime ki Juba magale bari ka beach kuju chako berutie tunko malo ma Uganda kamente ki NGO mapol go chako miu tam ki dano me doga kin pachi kamere ki tiji kin machon ka yubo origi kin pajo ento mira po bene wi inni loba chuli po beru ki lwen egini keken lwen achiel ma let mo beru tie eno beru lwen pa karmo jong magi ay tung kunyao ma lwen ma megi beru lwen me yak ko diay pian gen ge gwa diay ya ko diay ma karmo jong yako ma raj loyo beru ma kapira boru ya bero mago ya ko diay ki loba chuli paga ko chero guteno we kom kulu menai ma o kelo chan ma let ti a chuli pian a chuli no ko ki diang I long men no lim ki long men no gina chama kun ki ru ki fu I long me dek chalo furu belgi furu kabi furu wana ge anto diang no pera tek mada I long me nyom kwa I long me chulo kwan parutino meno mio chano beru matere ya chuli karamo jong magi bieno kayak dong to toalle udiu bura chuli ma tie ya gago district to toalle paimol to toalle lapono to toalle dilang to toalle paton kakama pege yago yakeken ento chao kana be wacham madano furu kagono argi yago chao kana bene ginego dano chao kana bene gi mago mon yutena nyira bir ke gi tek tek ma o kelo chan maduong dong malet to twale kom a chuli karibet kumeno kamenta me Uganda ni woki I loch pa Yoweri Museveni kakota gukati ki yup me kwanya mudugo ke chinkar mo jong ma gi bora lep potara ni disarmament program ma miu ni chake maga piera magali bachiel mia bungwen ki piera bungwen via bero tim me tima renye pa lao karmo jong chako dok ping madongo owe magali barrio ki a beach madongo ki kero ching bunye me poro lok mutime Juba dong bene karmo jong tim ge me yako diay ki cham ki yelo bacholi do dok ping matek ma miu lo bacholi uno la kwiri be mone nyo yot kwa mone madano twero furufu dano twero gwa kule ma megin dano bene twero temo biachara me keligi lim e kidio me kwa mena yubero we kidma ni chaka ki kom lodge pamono ni yo ikara me lwen pakon obero tiekere ilo bacholi